Hallelujah. Hallelujah. Ndiyabulisa abefundisi bam, umfundisi uNdiweni nomama. Ndibulise umfundisi uMlotshwa, ndibulise ama-elders onke, ndibulise ibandla neSunday School nolutsha ngelihle igama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndizocela usisi Mabusa asifundele Izenzo chapter 3. Chapter 3. Acts. Ngicela ungifundele. Acts chapter 3 verse 1 to 10. OPetru noJohane bakhuphukele ethempelini ngehora lokukhuleka elesishagalolunye. Kwase kulethwa indoda ethile eyayisishosha kwasesiswini sikanina, abayibeka imihla ngemihla ngasemnyango kwethempeli othiwa Umuhle, ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abone uPetru noJohane beza kungena ethempelini, wacela ukwabelwa isipho. Kepha uPetru wamgqolozela kanye noJohane wathi, "Sibheke." Wayesebabheka ethemba ukuthi amkele utho kubo. Kodwa uPetru wathi, "Isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, hamba." Up to 10. Wayesehamba ngesandla sokunene, wamsukumisa, waqina masinyane ngezinyawo zakhe namaqakala. Verse 7. Wayesembamba ngesandla sokunene, wamsukumisa, waqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala. Egxuma wema, wahamba, wangena nabo ethempelini, ehamba egxuma emdumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bembona ehamba edumisa uNkulunkulu, kepha base bemazi ukuthi nguyena owayehlalela ukuphiwa ngasemnyango omuhle wethempeli, behlelwa ngokwesaba nokumangala ngokwenzeka kuye. Hallelujah. Amen. Namhlanje ngifuna ukuthi sithethe ngendoda engakhoni ukuhamba. Amen. Le ndoda lena yazalwa ingakhoni ukuhamba. Amen. So into yenzeka kuthiwa every time besiya ethempeleni, amen, babeyixwaya behambe nayo bafike bayibeke emnyango. Amen. So le ndoda lena inezinto eziwu-2, ayikwazi ukuhamba. Number 2, iyaswela. Amen. So bekuthi makulixesha loba kuzothandazwa bayibeke emnyango. Amen. So kuthiwa yayihamba icela amalizo ukuthi icela imali. Amen. So ngiyabona ukuthi yona isimo sayo wonke umuntu wayesesazi ukuthi kunale ndoda ehleze every time ihlele emnyango. So kuthiwa babethe abantu mabengena bezothandaza nababephuma nabanye abadlulayo babeyazi ukuthi kunale ndoda esizofika ikhona emnyango ecela amalizo. Amen. So ngelinye ilanga kwafika uPeter noJohn. Amen. So uthi kubo ucela amalizo. Amen. So I think he was expecting something else. Amen. And then bathi bona, thina sinayo imali, asinayo isilver negolide, kodwa esizokunika kona ukuthi egameni likaJesu sukuma uhambe. Amen. So kwakusele kuyiminyaka le ndoda lena abantu beyazi ukuthi kunale ndoda engakwazi ukuhamba. Amen.
So I'm sure ukuthi abanye babesize ethempeleni bebesele bayazi ukuthi kumele siphathele le ndoda something. Amen. Ngoba yayiselisaziwa. Amen. So in other words, uThixo isituation yomuntu uyayitshintsha. Amen. Ngoba uthe uPeter noJohn bakuthi kuye egameni lika Jesu sukuma uhambe, yasukuma indoda. Kuthiwa wayibamba ngesandla sasekunene, yazama ukuhamba. Kuthiwa yasukuma yatsiba, yaqina, yaba iyahamba. Amen. Emveni kweminyaka. Hallelujah. So ekseni ndizothi uThixo uyayitshintsha isituation yomuntu. Amen. Abantu bavumele bayazi isituation yakho. Ubayeke bayazi. And then after bayazile ungahlali endlini. Amen. Ngoba usithi isituation yami iyaziwa. Amen. So ungamind ukuthi ibandla liyayazi isituation yakho. Amen. So uqhubeleke wena usiza endlini kaThixo. Amen. Ngoba once you miss this opportunity yokuthi uhlale endlini ungezi, kumhla uzothola usizo lwakho. Amen. Imagine if wayengazanga, wayengekho laphayana, uPeter noJohn bafike yena engekho, and bona baze ukuthi bazophilisa yena. Amen. So wezoyimisa that opportunity. Kusho ukuthi wezohlala, ahlale until ahlale engakhona ukuhamba. So ekseni ndizothi ubayekele abantu isituation yakho bayazi ukuze uThixo azovela. Amen. So kuthe sekehamba njalo abantu babona ukuthi hey le ndoda lena sayahamba, babuya babuza ukuthi wenze njani. Amen. Kuthiwa bajonga kuPeter noJohn babuza ukuthi nina nenze njani. Amen. Uthi uverse 13 uThixo kaAbraham, uThixo kaIsaac, uThixo kaYakobi kuye owenze ukuthi le ndoda ihambe. Amen. So ekseni ndizothi angaba kwenzekile abantu sebebuza ukuthi kule situation le udlule kuyo wenze kanjani, uye kuverse 13 uthi uThixo kaAbraham, uThixo kaIsaac nguye owenzileyo. Amen. Hallelujah. Hey muhle uThixo ekseni bazalwane, bavumela abantu bakubone. Sometimes ube ne-low esteem, kodwa oko kungakutshintshi ukuthi uzendlini kaThixo. Hallelujah. Hey baninzi bazalwane, ngabuye ngabheka uHana. Yazini musu utshatile kuhambe kuthi 2 years 3 years ungenangane. Yazini umama zalo uzobuya azothi makoti phela silinde ingane. Amen. Impendulo yakho izothi hayi iyeza mama zala. Amen. Sometimes noma uthi hayi usafuna ukujabula nje emshadweni, but angeke kuze kube 5 years ulokuthi uyajabula kungena ingane. Hallelujah. So hey yadlula iminyaka kwathi 5 years ingane yizi manje noma mazala sayebona ukuthi hayi la akukuku ukuthi lo muntu uyasijabulisa, lo muntu le yinyumba. Amen. And then kuzodlula because umama zala naye uya abe namahloni ukuthi hey umakoti wami kuzothiwa kanangani. Sahamba isikhathi. Amen. And then sekugcina manje akuseyo mama zala kuphela, nabantu manje sebezobona ukuthi lona akazali lona. Amen. So iBhayibheli uthi uHana kunjalo inhliziyo yakhe ibhlungu ethandaza every day. Amen. Kodwa uThixo isituation yakhe wayitshintsha. Amen. Yazi bazalwane ekseni ndizothi uThixo lo esimkhonzayo isituation yomuntu uyayitshintsha. Amen. Hey ubavumela abantu bayazi sometimes kunamanye ama-situation noma ungangawakhulumi but wona azoziveza abantu babona ukuthi la kunento engahambi kahle, kodwa uJesu uyayitshintsha isituation yomuntu. Hallelujah. Hallelujah. Hey bazalwane
sibuye siye kwintombazana enethombe legazi. Hey Jesu, imagine nje akunantsuku kuwe, it's everyday thing. Yes, sometimes you break even menstruation that 3 days, 4 days. Kube ngathi awuqedi and ingathi ungahlala endlini ungayi indawo. But if usemsebenzini or ukuphi, you feel uncomfortable. So imagine into ya everyday oyaziyo ukuthi lento lena ngeke istophe. Hallelujah. So imagine if wehlele endlini engabuyanga ngelalanga leliyana, ukuba ngakwenzakalani kuye. Hey bazalwana, noma zikhona kodwa ungavumi ukuhlala endlini. Buya la, the time uzile la is the time uzothola khona usizo. Hallelujah. So ekseni ndizothi sikhonza uThixo oyitshintshayo isituation yomuntu. He is a miracle working God. He is a promise keeper. Hey bazalwane, ngiyabonga ekseni.